Nah kalian kajungi hoi kum kikun ki hajar rengkat terkesan samlahi ni dawa vej nadu mensuahi ba ke konsil kadai men ayang fresh election ndre ke ai ke bami menta kalong ba ya upriu ba kikun ki hajar jodi lima tidak duk ke sania ndre ke konsil kadari istat lese kani lese kadam ke kalender tang kita ki balik kata kam ki sutru dan kalian kajungi him pedang dan lele Ki beras seperti media kita laju sendiri lang ini nak puas mo naru di puar ke bana kali ju ikun diajar ju kai malangrin ngiju pensingau ngiju persawa pat ngiju dawa agak ke CDC tani kini ki benta bangi ini ikun diajar ju kai malangrin di hawai dei ke JK ke ju benta kasih tolong hawai dei bad ke kamsim hapo kai ma ke ju tangi kan mau aka ar ju benta ugnai ikun diajar ju kai malangrin kilawan hanya ko council Pandawan agak ke CDC padai panweng nak mardo di ono tesi sinjong halor itu ki dau ke panggil ki persiko nak buat sekolah dapat ke bami nak executive committee hakatai ke jingkawa ke jingi kolong ba nak kaleng juga executive committee kalap tha yang ni ki kun ke jar juga malangrin sebagai lada long kebala bangin lek banyak kerpensai akan dorbar jong ke hima rengkat ke jingi lang nak kaleng jo ono tesi sinjong kum sim jo ke hima wai lesi nak kaleng jo ki kun ke jar juga malangrin di babon hi ngalap nong ba kim la bat ki pedang chu yo nong tai sing yong ban teng peng kam si ma ko tai ma chengi halo ki daw ke bangira jebu na ke pos ke por hari wala kataru nama ba na kaleng jong ka council kala ong yangi ba ka ba yangi bangin lek ban ya kena po yeng la jong mo de na kaleng ka chengi lengi la pedang ya kata asya pengin wan hane po council na kaleng juki kun kejar kai malangrin ngalek isya ka darbar kepala khot hi daw nong tai sing yong kepala long ka nyau tarik jong mentau benai hang ti pang diloi kapang hi kalong banyakin pajba ban pensai pajba kumjuru ban pancing sai do pajba ha kate ka dorbar kam tame abai dei kane ka management kam tame abai dei kane ka management but law lingam tela ba perintah li te haba la khot e ka dorbar la khot i do sim jong kai ma ki kun ki ajar jong kai malangrin baro ki kwa ban lek kane ka dorbar ban sim benta kam tame ban kirmar kemat kamat kajura ke bangi jibet sekian ke pos kebor khane po council kumta ada kajing temu ke bahok bakhuj ke basida ngelashi me ke sinjam bakum ukun wajar juk mahi jong ke malangrin ni baro nyelech ke dorbar bani prejembut ya kata kamar dekai ke bangi lap pada ke dorbar hima ke balong ke nyo teri ke kolong kumi bakat kum kajing le ba kajing lap kolong kumi ba uno te sing jong kum musim pen apa ba aga artrik juk benai Julai bahkan don ke dorbar hima ke nyo teri banyak ketika dorbar instang haka karwe siteng menstep de nakaleng yung kijong kikun ki jar juga himalangrin baro ki ale ka dorbar bar ka bapla bar ka balengo bar ka basmi bi anyu kumju dilapa ya ketika dorbar wasdang no nadu ka karwe tam ipoi haka dorbar karwe ka minit ka dorbar ka ada sedang pada ada kerno da wi urang ba kamut ba ka dorbar ka ada sedang hasyo ka por juga ka siteng kata kalong kajing lap kajing ba kalong ba kani kajing le kajing kalong ba tang ba taman bantang ba ini ki bawan sa kadabar kim lapsu ka por pansat ka rujaka dorbar ka jengu sedang no haswa ka por ini kadai ka jingle bomhok ala menong mo klaim ki agenda klaim ki IKA sedang dorbar tam apsu ka por kemat ba ki ba kim yo syu sengap ya ki agenda ba ya ki kam ki badai banken ka dorbar kata kadai ka pangila ka dorbar ka ba mi lamba kanyo tarik tadai lamba ka daw jong ka jingmi ki daw kanyo tarik ka palong bengi sa chitin banginawan sa ka konsil ipat kadau ka pangilap ka dorbar kalong ba kadau ka ba ka pangilap kalong ba nakaleng jo no tai sing simyong kelap penapahara lagi volunteer kentai pantalasi ya ka surok rajin ba kata ka jim penapa ba ka ong ba baro ki long kemi po kay makila panawan dorbar natip sai pa si pau sa ki long kemi kinawan ka dorbar kabun sa ki volunteer kentai hari na ba ka jim penapa kam ong baginawan ki long kemi kumta ki long kemi jong kay makim lech ka dorbar hari pas ngepala par kalau mangilap ba ki long kemi ki don penapahara volunteer ya ki senrang ya ki rurang ba jong kay mak bawan sa dorbar la ka batalasi la ka ba ongru se ke epic haka notice jim benar kelam ong bawan ra epic berketum ka ain ka rules ka ak jong ka himalangrin kelam ong ba ibawan sa dorbar endra da ke epic rajin ba ong ba ibawan sa dorbar endra da ke epic
ba dan ki kun ke ja ki ati pen rai ke epik henry ba kata ka jimpan bara berka anyu kumju kamsha klem rai epik hana ki pan epik ai epik samadung sudan bar kata ka dai kata ka ba lap ka ba ngilap ba unang ti lapan khen ya ka riti penyai torbar jong kai ba ta ka ma uhi hapo kai ma kham don epik sim ma upat papan epik ya ki kan thai kabangilap kalau bang ulawan ra daki daki security private jongu ban pahara ban perman ya ka dorbar lawan ra alung lawan ra langru daki police personnel napo mau kerwat ban pahara baru daka penerkam baklai ke ya ka kentin giling persya balik kersan ken mau haka hima ka jongi hapo ka history ka hima ka jongi abawan haka dorbar om don leng persya om don leng kersan baro udai ukun wajar jo ka hima bawan haka dorbar wan sebentar haka dorbar kumukun wajar jo kahima om kum giling persyak lingkersan tinggi perem jur yak kentin ke mai penonkan bala singala ong baleng bakan ka kentin ke mai penonkan kawan rak kaji kelumar kawan rak kaji kruj kawan rak kaji kencot hapo kahima ka jongi hapo kedai ka dorbar ka jongi ka mangile aka nyo tarik kata kedai ka poin ka bang pernah bakan ke por ka mentang berkabah saw e kolong ba apa nyai ka dorbar hima da uriu simet da uriu pai ba hapo ke history ke jongi kertum ka aks kertum ka rules si kolong ba bala ban pandai ka dorbar hima ibala man khot ka dorbar hima kare leng ba usim ra usim mula ba pandai ka dorbar lala ban le da deputy sim bani menteri kileng do kataru da ka jimenjur da ka dorbar da ka resolution da ka dorbar omla ban syutam narut nakir wan hangne panu chairman yu da kata ka bangilap kolong ba ka jingle ke jungu bantung chairman yo ba Christopher Hasha uri pa ba Christopher Hiji da uri Christopher Hiji na pandilon uri pa ba kalong kaji penken ya kariti dustur ya karukom trikam kariti penjat trikam kariti penjat dorbar jong kai malangrin kata kadai kebangi ngi pertengah mata po konsil mat ke ba snok la shishu kolong ba ha kadai ke dorbar nak kaleng jong no tai sing sim yong ul kan syai ba abangi wana ke dorbar pa ba baro ukun wajar jong kai malangrin kunyo ai ke benta pen si benta ha ke dorbar kajing mun kajong pa ba ban le ke dorbar hi kolong ba in pan je pen syai haba dai berkata kam management bun ke ba uong bangin pen syai po ke dorbar nilai tak dorbar ban panjik saya kata ni don ki record ski banarus dang dorbar haru ku dorbar youtube sai ban nakaleng ka jung uklam ala dang kan dorbar rangi snap ha ki pes ki media ka mangila pa pondong sanjima don ka statement ka buang ba ka daw ba mi ka jing kelomar paniloin ka dahi halor ka jing bomsa ka jung berken dorbar dagi kun ke jar jong ka himalanrin harin ba mi ka jing kelomar mau bar ki menteri ki jung na ukun thoi ki ba ukun thoi ki kun ke jar jong ka hima ula de ban leranya la de bakum lu kadus im ukun thoi ki ba aba mau de unong khade ka dorbar mau de unong penlong ka dorbar mau hi unong pen kelomar ka dorbar ukun pen bani ki ba ramu welat ki ya ki ba ki kun ke jar ju kahima ban kren ban simanta ban bu ban pan ban sai ha ke dorbar kami ketika ju kelomar lor kita ki menta iwan menta po konsil nomor ba konsil ka tha ngi ban le cha dorbar ban pen bej na kaleng ka ju ki kun ke jar ju kahima langrin ni sngap ya kata nilai hang te pandilon ban pan pen sai ka dorbar bangin ong bangim dai supan wan hang ne po konsil yin pen kut dia kena kamat hang te pandilon nomor ba kaing ka jongi ke dia pandilon nang lele ka dorbar na kaleng jo unong te sing semyang wong pen ban makini ke giling persya harai katkum ka ai katkum ka rules jo kahima om don leng persya apo hima bawan se ka dorbar kidai be ki kun ke jar jo kahima ki ba ko ban si mentah ka dorbar hima te halor ka ki daw ka jingle ka jongu kami ke jing kelomar orang penrembru ke bai kamar ke ule kelomar file dak ejahar persya ki apungut ki kun ke jar jo kahima ba 4 juje kot nyapok ke malangrin 4 juje kot kani ke kesin ka ban kong ka bangilap apa ke history ka jongi ba dau kri no sensara ya kahima kumla men pandai ka dorbar hima era de kibrui ba lapan awal pan control ka dorbar hima mentapan file dak fr kun ke jar jo kahima harai ka kabar ka basai kolong ba pila ban penting pila ban penting yang ini harai ngim nom kan randin dan lele itu nginom kerandin ya kena ke jingele ka jongi ngene kun tak hadu pengindio ke sebab ukun wajar jo kahima larin hadu mentahi umpala ban piang itu balong muslim jong kahima kata kali ka kro ka basai sya usim dang tai sing yong berkumjur syaka konsil menta ka kenti ka jingwan ka jing hane kalong ba ibu ya kene ka jing ujor akmar ka konsil la don sibun ki jing ujor ki pangelebu lagi por ka adap hari menta ngi bandeng pat sekoi ka jing ujor pangelebu syaka konsil ba kare pendep mardor markloi penkloy ya kene ka jing ujor ka jingi banten besar unang tai baru banbeng no hukum kim jong ka imanarin ada ka konsil kamla ngilabu na kaleng jong ka isi kong ngin saten besar kamplay kene ka kam bat ngin sapha ya ka kubor
kaji mentip syangi ikut kejar suka himalang rin te ya mentah ngi laikan mane bangin up ya kata ka kubor ka bana kaleng juga executive committee ka pha dan ka shimrai habade kan ka jing ujor ka jongi om tanya kan ka jing ujor ka mentah kada ya borok ka jing ujor ka bangin ada bu aksi ka adam dan ka council kamla balai ai bersaya notis sing semyong ikut kejar suka himalang rin tin wan biang hang ne po council nyembu ya ka po tanda ngatip sa kit sawan biang bat kam jusu ka jing pat panik ni ka mentah kane kali ka kruak ka basai sa council bat sa notis sing semyong Subuh ni lada DL DWIS TAR Senior toh Kung kaya ngasro man at lay si Pres Pilipinas kumpul tiga juan pan hirap at terang kubur lem nak ating itikam ini kumbala keren orang pak begini pakai jengkok jongi penyok jensai na urin stik im hak ketukasni ba long dorbal kata kamu agak nyil tarik dari sem sa yang ini berkeli jengkeli buat sem lai yang ini kena ke jeksai kalau ke jebab sai ke jempom sai ke jongi kalau ku pengijuk keren pada kata solusi kapta itu sih sukses jadi hima bagi hima baru kita berdon lojong public information officer kenang bayi kinu-kinuki rider bar ki kamjo ke hima ikut dihajar titik ke uliu register sim jongi ya kata uklam thong wat la long sim diki bun senam lu kabar kajing keng jing dia ya bisa kipilan coba hima ju penilot ya kijing lu pen itang ya kiyau ikihat kiba long ban list sisin sisnam ke batam nang ta ke balum naki bai tuar ke balum naki bai patah ke balum naki bai renew dukan bat kiwi dupen i so pai ba jabai hima ni penpau hak budget ke bos sumet secretary council khantam lilai ya kata kapisa kabaka sokar kasiu na kabata batik surok kata kapisalan compensation ke bau uang baka bahak jabai hima ka desan 100% kalau pembai nyok lur tam ya kata kapisa usu uang ba lak pediang ya kata kapisa la asam sekibat ba la asam seni satai break sampen i ya ka statement ke basyai uklam pen iru hakabang ayu ba labu ya kata kapisa jabai hima nang ta hakapor ba bicara kata ka magistrat ba inquiry ya kejing kenok kajongi persa ya uklam produce ya ka pasbuk jong kabang bat ya kabang statement kaba rung pisa bat kabadro ya kita kipisa jong hima kedai kita kaba ni sa ako umdum nang tasisu poi sa kawai kapang kaba uong kumba lakeren haki media haki negesinya i uong ba ka himalang rin kadon kata ka laus im kaba mut kedai ke jong kakus im yong kaba dai tang na kaying ke jong kata ngai chu yiki ba kalong ba kelas sibun demat lah himalang rin jongi kalau im jong ke hima kelak ada sai ya kata kalangan tila pendatang li laus im jong ke himalang rin nang tai ri kenti ru kala pausai kum kata ka sok meleng kedai kari kenti jong kata ka long im li nang ta kata ka no wayau kedai kari kenti jong kata ka liar im yo te ka bamut kata ka khendau ka ba ukam no kenti mo haka keteng jong kami i jong kala long ba bakla namar ba takum kelis khendau jong ka himahi kedai bertengkut haka keteng jong katrai kendau kan bakatau tiga terpau itu kenang ban ya sai balai galong kunta kani ka kendau lalangan tila kani ke jikam nang keti jong galade kesin ke balai kapan kong e kedai kaslam kat kandai spa ndru ponyo nakam buli kenti daga dau doli sing imli sim juga himalang ring ujidan sing deputi sim juga himalang ring ke bau udai ru parat kenyi jong ba noktai nangta tempat kata ka mahdai ke pan hasya kiwan ban register property hamar mak nang ni ada sosial ban yok pom kijing nakan ni kalau langan tila berpendetang ni yang ta ki pai ba kiki bat kapoi syadu bagai himalang rin hau tau senam umdon isu ya kesencar ka kadar lah hapet hinang ni ada sosial
ya kejing pen IY agent ya kejing ni jo kata kalau langam tilap datang ni nak pen IY dekat ustaz komiti ya kasna hat kan smart terpopra bat kat hadu bandakut ketaka kes kedai hakasna hat kan spa nyo ko baka ustaz komiti jong ka United Khasi and Janji Hill District Council kata kasna kala ay karai baka ni kalau langam tilap datang ni kedai kendau jo ka hima kam de kena peti jong nuru bat halor katakan orang di pajak gila bitar usim nomor balik ba pedu ya bahok bajoki tadi sekosong hakata kapor kapan sih kan hap kondok ya ke referendum ban peri ya upat nong jit sim lah kidang sani ni am ya ke jenglok sim jong tau sim do hakata kapor hangta hakata ke referendum usim do ulat dukno ia ke jenglok sim nomor balik pajak tim kesyans jadi hang ni ru kunju mentah ni dawa ban nak ni ke jempum syai ke jong universitas sim ke bakam sultanat ke basuk ke basan kala bah baka ustaz komiti kat menteri kampung untuk boleh ke ustaz komiti atas dapat kedai Spanyol kau kaba dai ban kondok dak kata referendum ban pensisa ya di noktung sim lah kita sani na ladau ladu ya ke sani ladu berfungsi bat nila hapan sim kemai wei itu jing nomor boleh bala super long no penti jubuar ya kata ka kendau jong hima halor konong rimba hakasnem kat kendai spa prapopra kami i jong bila pen i ba kiyo no penti ya kene ka kendau lembah da ke jing ristar jong sim kasnem kat kendai spa katsan ni ikun ki hajar ni tip saya berkata kata ke dokumen besau nomor boleh nadu badan kehanatang jong himalang rin hadu besnam kat kedai spa rapo praswa ban kam riketi maki laju penyaji tang daga hima kadai hi kam no peti jong hima nakta hakopor bolong aktif simu ni uparat kini jong banok tei sansnem kata nadu besnam kat kedai spa nyo kau du besnam kat kedai spa nyo bosan du penyaji ku pamar hima ulai odroru ya kabai kentau tik surok jong pasokar kabai caciliang jabaran kuar hakas nam kat kedai spa nyo bosau la droru haka keteng jong hima den rei ke basosi ba hakata kasnam kat kedai spa rapo pra lapan ni dia kata ka dokumen ke bohong bukan tang kan peti jong isi dayang ta baka dobar hima ka saya lek persya kadawa ban wano ya kata ka register hendau gojoki lembana kakut kat hadu kabakut ujot sendang ni na diskonsil hakas nam kat kendai spa kendai popra la ai garai bagani gedenge kendau joki hima hadin kata la apil syahikut kahikut pada kapan kai yang sendiri diskonsil ba ha abspak ya kata ka dunia la kalong ke besisa ni dai ha kata ka senam arajar ke bangah ila lok kuatir sim joki hima ni la pen imbiang ya kata ka kis kat makan ya kis kanang sakut selubok bahagas nam kat hakas nam arajar spau ini uban noktai ukun jong kekemi bakam reketi la jolong aktif sim dai hangta ba ulala ban pungu yaki bakrau di bateri jong hima bat put no i kata kakis halor penong rim bat pelong no ketilang jong kekemi jong u bat jong hima bat kisafop ya kata manajemen butum tiban menteri kam da kata de isu da ustaz jong hima tin ring ngimla bat yang ya kata nadu nakta la yan kakis tersiter mentah kakis bangimla bat yang ya kan jong pelong no keti jong kadang sakut ha kakut jong ujot jong ka district council Janji Hill district council nomor banang ni kinong bisa nani la dal tilut kim dal tisu bat bisa de helor katakan orang satu sparsya juai kajing kerpat kejongi kalong ba nang bangin lat nak kerum peram nang bangin songsuk ukun hajar ka ustaz komiti jong ka diskonsil ku pamta snobaha makan pondok kata referendum tes ya kajing syania jong ukun hajar kibadai kinok sungsim la kijak syania ni amu lada majoriti kadang dan hau ngingin hakumu hiu ku muslim berada ka majoriti kaladu
Ini nak dia benjok tak kau ipat ke election sini jika song pai ba nama kata kata ke tuga. Teriti ke dustur jong ke Himalang ren ke sini petaan tu kalau kuta. Di kublai sibun ka put-put.